Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле китап сөючеләр, китапны ылылап, аның каршында баш иючеләр. 2021 ел районыбыз өчен күренекле даталарга, тарих битләренә кереп калырлык вакыйгаларга бай булды. Әйди якташ язучыларыбызның юбилейлы даталары, аларның яңа китапларын тәкъдим итү мизгелләре исә районыбыз өчен үтә дә җаваплылардан санала. Бүгенге чарабызның да төп максаты якташыбыз, язучы прозаик, Сәхнә журналының баш мөхәррире, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, күп премиялар лауреаты Зиннур Зияддин улы Хөснетдинов яки Зиннур Хөсниярның юбилейлы датасын билгеләп узу һәм аның хур кызлары китабы буенча укучыларның фикерен белү булып торачак дуслар. Инде бүгенге бәйрәм кичәбездә Биектау районы башкарма комитетының социаль эшләр буенча урынбасары Ринат Рәшит улы Сабирҗанов, Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Биектау районы буенча бүлекчә җитәкчесе Гөлсинә Шафик кызы, шулай ук Язучылар союзы идарәсе җитәкчесе Татарстан дәүләт советы депутаты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык шагыйре Аркаил Зайдулла, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров, Абдулла Алиш премиясе лауреаты якташ язучыбыз Рафис Корбанов, Акшарлак газетасы баш мөхәррире Абдулла Алиш премиясе лауреаты якташ язучыбыз Алмаз Гыймадиев, Гаилә һәм мәктәп журналы мөхәррире, журналист безнең якташыбыз Ирек Нигъмәтҗан, Салават күпре һәм Сабантуй журналлары баш мөхәррире, безнең Биектау районында үскән кыз Зилә Фәйзуллина һәм якташыбыз Зиннур Хөснияр үзе катнаша. Рәхмәт бик зур. Кичәбездә шулай ук китапта иҗатка битараф булмаган, язучылар иҗатына багышланган конкурсларга да актив катнашучы тамашачылар да утыра. Кичәбезнең төп өлешенә күчкәнче, хөрмәтле дуслар, ноябрь башында районыбызда узган 4нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесенең нәтиҗәләренә йомгак ясыйсы килә. Быел Җәлил укулары бәйгесендә районыбыз буенча барлыгы 765 кеше катнашты. Шуларның 212-се район этабына үтте. Жюри нәтиҗәләре буенча республиканың зона этабына үтүчеләр барлыгы 37 кеше. Алар безнең муниципаль этапның төрле номинацияләрендә җиңүче титулына ия булдылар. Сезнең рөхсәт белән хәзер аларны бүләкләп үтәсебез килә. Өченче урынга ия булучыларны чакырабыз сәхнәгә. Валиева Абилә Рөстәмовна. Рәхмәт итегез. Хәбибуллина Зилә Илфатовна. Рәхмәт итегез сәхнәгә. Инде безнең Татар халкының киләчәкләре Зайнуллина Самира Раиловна. Шулай ук бүләкләнү өчен сәхнәгә чакырыла. Хайруддинова Азалия Алмазовна.
Шаяхметова Гүлгенә Талғатовна. Низамова Зиля Рафиловна. Завидуллина Саида Рустамовна. Ханна Феофанова Амелия Владимировна. Ағамдар қатайып кетесін келейін, мұнда шошы біздің оқушыларымыз, тілеушілеріміз бұйылы жәлел оқуларының район ұсабында 3-ші орын яулады. Ағамдар қатайып болып салалған өзістер. Әлбәтте истәлекле фото. Қазір рахматтарымызды айтып, сізді яңадан өз орындарыңызға залға дәшәріз. 2-ші орынға ие олушыларны иғлан етесі келі, шақырасы келі сәтнәге. Хабибуллина Айдина Динаровна. Шолай шақырыла бөлектәндір үшін. Шамсиева Адиля Рамисовна. Шақырыла шолай Закирова Ясмина Руслановна. Баязитова Сынбел Маратовна. Сардиева Фельсина Авлямовна. Золотова Карина Дмитриевна. Шарафиева Ильдана Данисовна. Шолай шақырыла бөлектәндір үшін. Һәм попробуй дойти деген КВН командасы. Шолай рәхмет етегіз. Рахмет етіп бөлектәнді алыңыз. Қандай истәлеклі фото. Бекзон рахмет сізге. Әмені достар, 1-ші орынға лайық болушыларны иғлан етірген уақыт жетті. Рахмет етіп сізді сәттерізді күтіп қаламыз. Гараева Азалия Ильнаровна шақырыла. Бөлектәндір үшін жәлел оқуларында 1-ші орын яулаушы. Қызымыз біздің. Саляхова Илюза Фанисовна. Заляева Камиля Алмазовна. Фаттахова Сирина Ильфатовна. Карипова Клара Бариевна. Мустакимов Айдар Радикович. Немаджанова Карина Харитовна. Гатарова Зиля Фанисовна. Кючуккара Карим Джалилович. Кириллова Таисия Максимовна. Константинова Милявшева. Хабибуллина Шулпан Ильмуровна.
Ахматханов Анис Анжанович. Мирас фольклор коллектива. Hem de Umırzaya teatral türkümü. Şərik okullarının layıqlı birinci urunun yollayıcılar dostlar. Sizni ihlas ko'ngildan yo'llagan o'yinlarimiz bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Bu alkışlar barcha sizning ishingizga rahmat zo'r. Kelajakda da zo'r ijodiy o'yinlar sizga. Hamıya hurmatli do'stlar, aytganimizcha 2021-yil ko'rinakli datlarga boy bo'ldi. Şular arasında yaktaş yazışlarımızın tuğan günlerin bilgilep uzu ayırım urun alıp tura. Bugünkü şarımızın da tüp maksadı Zinnur Hüsniyer'nin yubileyin bilgilep ötü. Kışlayıp alkışlamamı geliyoruz. Zinnur Hüsniyer, Zinnur Ziyadullah Hüsnüddinov 1961 yılın 18 iyulünde Tatarstan Respublikası'nın Biyikdağ rayonu Biknarat avulunda tuğan. Әтisi Ziyaddinov'a balta hastası Timirşi, әнisi Nadiya Hanım avulunun kömək xo'jaligida ishlaydi. 1978 yılda Tuğan avulundan 3 şakırım yıraklıqtағы Ilı Bitaman avulu orta mektebini tamamlagandan so'ng Zinnur Qazan Pedagogiya institutinin Tarix Filologiya fakultetine okurga kiradi. Student yıllarında institut karşısındaki ilham edebi icad to'garaginin aktiv a'zolarining birisi bo'ladi. Sınğa taba anı o'zi yetaklaydi. Sənətli studiyonun birinci povest hikayeleri de şu yıllarda yazılar. 4. kursta okuğanda Yalqın jurnalı redaksiyasında bulik müharriri bulup işli başlayıp, Zinnur Hüsniyer, Tatar balalar edebiyatı ülkesinde de en aktif avtorlarının birisi. 1996-2004 yıllar arasında onun kişi yaştaki balalar için 5 kitabı basılıp çıktı. O 2001 yıldan Tataristan'ın at kazangan sənğət işliklisi degen maktavlı isim yurtta başlaydı. 1990 yılda Tataristan Yazıcılar Birliği a'zası. Onun icad yolun eserlerin bilmegen kişi sirektir. Kimler bilen konuşa obalık saydızlar? Barısı böyle. Yaktaş yazıcı olarak Türkmene edebiyatta bağışlanan rayon konkurslarında jüri a'zası, Tuğan yanlı yerinin boyunca başkarılan işlenlikte zor güç kırtken şahıslarının birisi. Özünün tüplü kengeçleri bilen kitapxana işinin ayrım tarmaklarında her daim yerden ötüp gelebizden Zinnur abiyimiz. Şimdi şu uğrunda yaktaş yazışımızını tıklav için sözüne Rinat Raşitullah Sabirjanov kabirası bilen rahmetiniz. Rahmetiniz. Hayırlı kişiler, hürmetli konaklarımız, Biyikdağlılar. Bugün bu zalga kelip kirgeç, yazıcılar bilen bir жылы edebiyat dengizine kirip kelgen şekilde oldu. Biz indi bunda kitlarını da kirttik, akıllarını da alıp keldik. Hem indi buna edebiyat sevişler arasında özümüzün saf tatarça söyleşu, indi o özü canға bir sihat. Bugün indi aytып өткенше мына шундай шара келіп шыға біздің. Біз Zinnur Ziyaddinovичni құтлай башладық июль айынан берлі. Шулай дейме, біздің китапханашылар шул бір рубрика аштылар. Аның турында мына һәр бірсе бір яңалык кертті. Мен аларның бүтінсін Zinnur Ziyaddinovичқа жіберіп тұрдым. Ол бик шатланды, бик зур рәхмәтләр әйтте. Мына өзі сөйләгәндә әйтер әле. Нәрсә телисе килә, мына бик зур рәхмәт Язучылар берлегенә. Bir şunday neyde kelgan türküm bulup, 10 kişi ol Biyikdağ için bik kadirli. Çünkü bizning yazıcılar bilen alay kıtlık kişirgen yok. Tradisiyaga гадәткә kirdi, ışıraşabız, сөйләшәбез. Рафис Тырван да bizning edebi түгәрәкне җитәкли. Шуңа күрә Zinnur Hüsniyar bizning birinchi kitobni chiqarishga bo'lishdi. Shu үйретіп qoldirdi. Biz o'zimizda yoza bilamiz deb ikkinchi kitobni o'zimiz chiqardik. Ani bo'la ketamiz sizga hozir. Shunga ko'ra bik hali Qayıl Zaydullah da menga intervyu berganda rus tilida o'quvchilarga qitliq kechiramiz, ko'proq aytdi.
Türlüçe oylarga buла, iliki bilen hazırgın çağıştırga yaramay, ilik yazı bütünley bulmagan kişi yaşayan, andan soň edebiyat gitken, andan soň internetler tigisi gitti, busu gitti. Mine şu zal eli mümkün olsa biz onu tağda tuturup bitiredir idik. Kitap seyirciler, edebiyat seyirciler aramızda yeterlilik, çünkü alarga şu mehabbetini, edebiyatka, matur edebiyatka, kitapka mehabbetini terbiyelevşi bizning munda okutuşlar, Tatar dili okutuşları, kitapxonachilar, medeniyet hizmetkerleri elimler şulay barganda, görüp turasız Jalil okularında bizning 90% bağlar böleklendi bugün. 700'den neçe kişi katnaşkan. Hilesisinde o tağı da köp eylenen şimdiyalarının her birisini biz saklap, matur etip şu zor sahnege mingizip halden kelgençe böleklep gitemiz. Mına bu işinin devamı indi. Мен общий понятиеге киттим. Зинор Зиядинович, тагын бер кат сезне улуг матур юбилейиңиз белән 60 яшьлек әле язучы өчен элгирип кенә җиткән вакыт шул сезнең әсәрләрегезне яратып укыйбыз. Беренчедән горурланабыз безнең якташ булуыбыз белән, икенчедән шушы һәр чыккан әсәрләрегезне балаларыбызга біз балалар бит инде сезнең шул сөенеп торабыз. Менә Bik kızı özünün Leyla Selim'imle kilitten çıktı bir hazır tutargama indi. Yarar silevçiler köp olur, yazışlar da köp siler. Şuna göre tağın bir kat zor ulu юбилей bilen endi kilgen barlık alpap yazışlarımızga, konaklarımızga ulu rahmetlerimizi jitkirem. Bunda oturgan yazışçılar, jurnalistler, bizning yaktaşlar cemiyeti var bittiğinde, her rayonda var ol, biz indi özümüzde uyuşturup jiberingen 10 yılda bardır. Biz былтыр Respublika ko'lamida 3-nji o'ringa layık olduk. Bilgili sizning yerden bilen şulay birge işlegenlikten bittiğinde, alar da sizning hizmetini ko'rib, yaktaşlar cemiyetining rahmet hatını sizge tapşırarız. Birinci kitabını çıkarganda yardım etti dedim. Ул bizning ko'proq san'at ham endi rayonning ataqli kishilarine bag'ishlangan edi. Tarixine әмма munda endi biz шын kishilarine, munda at kazangan hizmetkerler, rayonning layıklı гражданиннары, şulay her avulning urus avul ekan uruscha, tatar avul ekan tatarcha, mana shunday matur kitap yazırga iletip kaldırdı o'zimiz yazdık. Tapşırdık. Başka pahalı olmasa da bizning kitaban yavrularımız Rahmat Bekzod. Taqdim etishda alqishlarni tabriklamoqlik qanday so'shaligini aytgan motor tilaklarga do'stlar rayonimizning eng yaxshi artistlari sizga eskitkish muzikal bo'lak. Qarshilamiz kuchli alqishlar bilan.
Ризалы Отгузова, Рамил Зиннатов, Гүлнара Галиевна. Рахмат үлкен. Әмин достар, байрамымызды давам етіп келген қонақтарымызға сөз беріп аласы келе. Yazıcılar Союзы идарәсе җитәкчесе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шагыйре Ркаил Зайнулланы шакырабыз. Hayırlı gün, hürmetli milletvekiler, kan kardeşler. Bugün biz şununda almışlı vakıgada katmışabız. Tatar halkının kürnekli yazıcısı, benim dostum Zilnur Kısniyar elbette 60 yaşayabilir kuldan elinde. Lakin o, yine şimdi zor yazıcılar bula, onun yübeliği, tuğan günleri yıl boyuna sözüler. Hem biz şu yübiley kısalarında bizimizin edebiyat yazmışı, milletimiz yazmışı turunda olanlara elbette fırsatta tuğal. Merhum Tufan Minnuli'nin bir sözü var idi, bizim tuğanı yoktu hürmetlemeseler bilina başkalarının hürmetine gerek değil. Bunda elbette biraz arttırı da var, başkalarının hürmeti de gerek. Sit yaklarında hürmet etse, alar da okusa, bütün halklarda elbette yazıcının ufukları kengeyse. Lakin hakikat de var. Yüz yağında seni tanımasalar elbette yazıcı bəxetinin bir çitik bulur idi. Bu cəhətdən Zilnur Kısniyar bəxetli yazıcı. Yüz yağında da yaratalar, yüz yağında da okuylar. Kuvar kodlar bilen fikirlerin jitkirgenler bana kurgan yok idi. Biz 50. zamanlarda var jittik. Lakin o korkut deb atılab ekindi. Ko'yasың da күшән informatsiya. Şuna göre elbette yazıcılar da bizim edebiyat seyircileri de yeni teknolojilerden faydalanmaları bizim hemen bizim elbette zamana talep eder indi. Bir kitap okuşular konferensiyalar öteydi. Biz şunda sıraşlarda yürüydük. Mene hazır elbette küzge küz karışıp sileşiyor, gapleşiyor. Onun bir üzge bir temi var elbette. Lakin indi bu zahmet geçikleş, göresin Zoom diyen sözler geçti online sıraşılar alarsız da olmalıdır. İnşallah bu zahmetle ötüp gider. Bizning yillar sizlarga ko'rmagan bizning xalq kunlar albatta aybat kunlar sog' salomat kunlar kelar deb ishonaylik. Bu ishonishni albatta Zilnur Kısniyarning kitoblarini o'qigan kishi anglaydir. Chunki uning asarlarida, hikoyalarida bo'lsin, romanlarında, etten tuğan, desek, sulusu hem başkalar. Anda halkının, bizim Tatar halkının psikolojisinin üde nişikat duyup, şunu tasvirlığına tügül. Anda en mühimi menimce, gelecekte ümit kaldıralım Zilnur. Hem anı elbette kabat okusu giye. Eğindi kitabını yamadan kabat kola alasın iken demek o yazıcı elbette bir bat zor yazıcı degan söz. Yine dostlar ben sana anın ceykini bitinde yüzünüz bilesiz bir hissi de buldu. Biz uçraşıp anın yübileyini ütkere almadık. Bütün vakitlarda yaşarak şakta yaşarak uçraşaydık. Elkeneye alaydık. Yaşta uçraşıp bulma çünkü dostluk da bitu mesela Narat ağaçı gibi. Yaş vakitte şunda iti uyarı Ceyli büse eske kütərlegen sayın küp butaqlar kıyılıp kalıp iste 4-5-6 butaqtına kala. Biz şu butaqların birsedir deyip uşağıdan zildir. Ilagaya indi
Гарәпчәдә укыйбыз. Хәер, без мен университетта укыдым, ул педагогия институтында. Ләкин без бер аралашып тора идек. Хәзер инде педагогия институтын университетка кушып куйдылар. Без бер уку йортын тәмамлаган дисәк тә була. Рәхмәт Бизур. Монда инде бик аны кытлап, зур үстереп, 60 звеноны үстереп. Мактап язылган рәхмәт хаты да бар. Аны кайткач Нурия ханым белән бергә укырсыз. Рәхмәт. Рукай достым, беренче рәхәт булса, ул шундый иҗат кичәсен дип әйтергә кирәк. Ул туган ягында якташларым белән бергә үткәрү һәм менә икенчесе яшьлек дусларым без инде 16-17 яшьтән Казанга килгән. Шуннан бирле аралашабыз. Мин Рукайга бик зур рәхмәтле, чөнки ул минем ике баламны тәрбияләп үстергән булышты. Мин алданрак өйләнгән идем. Ул шактый сыңарак калып өйләнде, чит-илләргә барып йөрде, һәм башкалар әйме. Шуңа күрә бик еш белән үзәткәнчә бергә яшәдек. Һәм киләчәктә дә шулай дәвам итсен иде. Әле Рукай бик скромный кеше, әйтеп бетермәде. Аның бик налыкка кайтып бәрәңге алган да бар. Белесезме сез? Шулай без бик налыкка кайтып битап ашык буйларында менә монда Татарстанның халык шагыйре утыра, Тукай Примисловда Зиннур Мансуров белән аңа бакчасына мунча бурасы әзерләп бирдек. Рәссам Галим, Ләвин Зуруннар белән бик налыкка кайтып без хуҗалык көтүләре киттек. Менә монда якташлар, Рафис, Ирек, без бергә шушы якларны кадерләп яшибез һәм рәхмәт иллюстрациясына һәм сезгә шундый бүләкләр бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт Бизур. Һәм инде сәхнәбез түрендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуровны чакырабыз. Зиннур әфәнде, рәхмәт итегез. Салган буралар турында үзегез сөйләп китегез әле. Хәерле көн, кадерле милләттәшләр. Менә без шундый мәхәббәт, мәдәният сараенда бергә җыелдык. Бүгенге кичәне күренекле язучы Зиннур Хөснияр үзенең туган ягында дусларын җыя дип тә атарга мөмкин булыр иде. Төптән уйлап караганда безне бик мөкаддәс бер кыйммәт җыйды. Ул да булса Галиҗанап китап. Шуннан да безнең татар төрки кавымнар арасында китапка шул кадәр береккән халык. Андый халыклар дөньяда сирәк. Шуннан да безнең халык ерак гасырлардан бирле китап белән киләчәккә бара. Әле Комгалиләр заманда ук кулъязма китаплар булган. Безнең Идел буе Булгарстанда, Алтын Урдада һәм әлбәттә Казан ханлыгында безнең иң зур байлыгыбыз китапханәләр булган. Һәм менә уйлап карагыз, Россия империясендә татар халкы китап чыгару буенча икенче урында торган. Һәм гомумән тираж буенча кайвакыт беренче урынга да чыккан. Шуннан да безнең халык иң беренче чиратта әлбәттә Коръәнгә изге китап итеп карый. Һәм шушы гадәт буенча ул теләсә нинди басма китапка шулай ук мөкаддәс әйбер итеп карый. Ул шулай өйрәнгән. Һәм без менә инде ничә гасыр китап белән тәрәккыят кылабыз. Менә
соңгы вакытларда әлбәттә китап икенчерәк планга күчте дип зарланабыз. Китап укучылар азая дип зарланабыз. Бу кадерле милләттәшләр вакытлы гына күренеш. Вакытлы күренеш бу. Менә мин Көнбатыш илләренә чыккач, кызыксынучан авыл баласы буларак, әйтик, Варшавада, Прагада, Берлинда, Австрия башкаласы, Венада махсус транспортта күрсәтеп йөргәнем бар. Баксам, бездән 30-40 ел алданрак яшәүче Берлинда халык метрода да, башка транспортта да китап, традицион кагаздан ясалган китап укып йөри. Кабатлап әйтәм, алар бит безгә караганда 30-40 ел алданрак яшиләр. Юк, китап ул безгә әле яңадан әйләнеп катачак һәм яңадан безнең күңелләребездә изге басма янәшәсендә урын алачак. Ул чыннан да шулай. Менә хәзер без Рафаил улы әйтеп үтте, гомумән яңа заманда яшибез. Коммуникациялар заманында. Әлбәттә, электрон китаплар да бар. Ул электрон китапларны мин үзем дә укыштырам. Әмма ләкин әле генә типографиядә чыккан, басылып чыккан. Типография исләрен таратып торучы басма китапка җитми. Менә бу китапны кулга алып, диванда укый башлыйсың. Кая вакыт шушы китапны кучаклап, йоклап та китәсең диванда. Ә менә компьютерны яки ноутбукны кучаклап, йоклап китеп булмый. Ноутбукта уку ул башка төрлерәк. Ә кулыңа шушы традицион китапны уку ул бөтенләй башка төрле. Менә без чыннан да бүген бик күркәм, кабатланмас бер кичәдә утырабыз. Чыннан да безнең бөтенебезне дә менә шушы галиҗәнап китап берләштерә. Менә биредә китапханәчеләр, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре. Без бер максатка хезмәт итәбез, бер улуг максатка. Без көн сайын кулыбызга шушы галиҗәнап китапны алабыз. Чыннан да менә бүгенге бәйрәмдар Зиннур Хөснияр да үзенең хезмәт эшчәнлеген башлаганда ук үзенең шушы гомерен китапка багышлаудан башлады. Чыннан да ул иң беренче чиратта Салават күпере оештырды, юктан бар итте. Аннары сәхнә журналын оештырды. Һәм шушы беренче елларда ук төрле китаплар чыгара башлады. Авыр заманнарда, үткән гасырның соңгы елларында китаплар чыгара башлады. Һәм ул бүген дә нинди матур балалар өчен китаплар чыгару белән мәшгуль. Чыннан да безне бүген менә шушындый галиҗәнап китап җыйды. Безнең менә шушындый Зиннур Хөснияр кебек асыл егетләребез булганда, без әле киләчәккә дә китаплы халык булып барачакбыз. Менә мәгыйшәт кагыйдәләрендә шундый бер русча әйткәндә бер притча бар. Мөселман кешесе ул ахыр заманда да агач утыртырга тиеш дип әйтәләр. Менә нинди матур. Бу менә хикәяттә үзенә күрә яшәү мәгънәсе, яшәргә омтылыш һәм теге дөньядагы яшәүгә дә, мәңгелек йортындагы яшәүгә дә ышаныч ята. Чыннан да ахыр заманда да мөселман кешесе агач утыртырга тиеш.
Bizning татар халкы, менимчә, менә шушындый сынау көнендә дә, ахыр заманда да китап чыгару белән мәшгуль булыр дип уйлыйм. Чөнки biz китаплы халык. Biz киләчәккә дә үзебезнең тәрәккыйбезгә дә менә шушы Галиҗанап китап белән барачакбыз. Сүземне bir шигырь белән тәмамлыйм. Biz бик катлаулы дөньяда яшибез. Кайвакыт дөньяда булып торган вакыйгалар уңайыннан имәнеп куясың, чәчләрең үрә тора. Дөнья әллә акылдан язып барамы дип тә уйлыйсың. Әмма дөнья барыбер алга таба бара. Biz төрле киртәләр, төрле каршылыклар аша барыбер үзебезнең биеклегебезне саклыйбыз, биеклектә калабыз. Бу шигырь биеклектә калу дип атала. Бер дә өстән карама дип, намус гел тыеп тута. Үземне тоям кайчак, кош очар биеклектә. Yüzümüzge şiye düşü, tükürür deyip kütme. Mındı uyunu alıp menmin, kuş uçar büyüklükke. Hem oylama başımızdan yürümez mi, biyip dipte. Tüben canlı bulup kara, kuş uçar büyüklükte. Şükkı imiş şul veysemde, bulutka tiyip gitti. Süyü yaşı, jır tuvadır, kuş uçar büyüklükte. Jir bilen kuğ arasında ilahi büyük nokta. Jir balalar resmi dey, kuş uçar büyüklükten. Dürüst turmuş varlıkları şabudan bik yış tuta. Nişik bulsa da kalırga, kuş uçar büyüklükte. Jir bilen kuğ arasında ilahi büyük nokta. Rahmet. Rahmet bizim. Rahmet teşekkürler. Amin yakınlarımızdan elimizin çıkış yasalıklarımız şarttı. Şaytırın səhnəmiz törünə Abdullah Aliş Premiyası laureatı Yaqtaş yazışımız Rafiz Qırmanov'da çağırırız. Rafizlerine rəhim ediniz. Bugün kitap beyremi, İktidar beyremi. Zinur bugün burada şakırdı, lakin sen çıkış yaparsın diye etmegen idi. Sen gelip bırakılıp karasına oturursan, anda kitap turunda siyasi bırakacak. İktidarların dersiyle yiyecekler degen idi. Yok, hukukçuları. Elbette İktidarları, min Zinur bilen indi biz. Bir mektepte okudık, Milan'dan tezrek durrak sonda. Anın ul jitekleyen, anın kulasında işlegenim kıldı. Bir kitaplar, bir işmada. Zinur bilen ömür boyu birge, yaktaşlar bulup, aralaşıp, dost bulup, yaşayıp etken kenidiz. Min şiir yazıp bilgen bulur edim, eğer de şiir şasarga deyip etken bulsa, lakin min bunda muşkul bilen girmedim. Zinur'a bulan gitar getirdim. Bizimning haligina Meydan degan jurnal çığa, şu jurnalda bizimning romanim çıktı. Zinur ali Meydan'da ko'rmadi, o'qimadı. Lakin u Eshtonda chiqdi, 9-11 sanlarda. Zinur bunda minib bu jurnalni olsa, biz shart bo'lar edik. Kitapxonaga yetdim. Barib qiziqsangiz, barib o'qiy olasiz. Yazılmışlar bu yazılı tağlansızdır. Zinur, Sima, ijod, uluslara talayın. Gelecekte de şöyle birge, otoritenin bizimizin sağlıkta, edebiyatı.
Хафиз яшькә чак кына өлкәнрәк, беренче 3 елгамы. Мен аны хәтерлим мәктәптә укыганда, яшь ленчеда аның шигырьләре башлады. Һәм ул менә буйда монда булганда вакытта шулай диме? Кичкенә генә була, бик тиргенә, дигәнәйме? Дашларны уйлап утырдым. Ömür ağa, lakin ул бергә бара, шулай бергә барсын, менә якташлар белән бергә барсын. Амин шулай булсын. Рәхмәт. Зинур, рәхмәт, мине яшәрткәнең өчен. Мин синнән 5 яшькә зур, тагын бер айдан миңа 65 яшь туласың. Шул анда үткәреп Рәхмәт бизә. Ислам Davam edelim dostlar. Akşarlak gazetesi baş müharriri Abdullah Aliş Premiyası laureatı Yaktaş yazışımız Almaz Gimadiyev çağırırız şulay yok. Selamlar için rahmet ediniz. Hayırlı günler, bayramlar bilen barasında min Zinnur abi mine da gitmegen idi. Sahneye gelmesin dedi. Şuna göre gitmegenler oldu indi. Bir yazışı minten sırada da kaçaklansın deyip ettim. Bitti orayını zor bitti bana onun dibinde. Sonrasında di Rafislarının Zinnurlarını yaptaşım dedi. Eytem ana deydi. Eytem sileşiyoruz bir kıslemeler yok deydi. Sizin karakter şahan deydi. Eytem nerede olan bizim karakter? Sizin deydi. Eytem yaşamadan hemen, aşamadan hemen. No, nerede deydi eytem indi. Siz deydi. Sizlere bütününe gezdi. Siz deydi yüz diyenizde hiçbir şey tutamıyorsunuz bir kaçada. Siz çıtarınız yavaşasınız deydi. Zinnur abi kim iken üzerine yeterim niye mi? Bu sözlerini kim etkenini. Şuna göre min bit boğa bir vakitte çıkıp gittim. Oldan indi mektebini bitirip 90'lı yıllar başında. Bu vakitte indi min okup bitirgen şey Zinnur abi indi bik zor işler maytarıp jüridiriye. Bik kirekli işler. Elle kayda Irak'taki Finlandiya'dan bu kağızlar tavıp o vakitte indi bikteki Bulgavur bu talışık zaman bir nerse bütün nerse defitsit. O vakitte bitinci lapta Yaşlı İnşe gazetesi, Yalkan jurnalından başka kiçkene bağlar için jurnal yok idi, o kirek idi. Min barbar en zor hem en tip işlerinin birisi deyip yine şunu sanayım. O vakitte o bik zor iş başkardı, Salavat Köprü'ye şulay barılıkla geldi bitindi. Anın işi gittirip aşıkkanlar, işi barılıkla gittirgenlerin o uzigine bile yaptı. Çünkü o vakitte sponsorlar degen zamanları bitindi, yerden sonra bilitiren zamanlarıydı. Ondan sonra indi Tahir Zühre gazetesi min hatırlaymadım ona sahneler, ondan sonra indi. Şu Zinnur abiyle anın başkalarının işleri tav şekilde indi, kılaş etmeslik işler, yani sanatına bitir atırgan tugul. Min indi barbar şunday yaktaşlarım bulup yavrulanam. Çünkü min alar jirgen mektepke jirip okudum, alar jirgen yollardan, alar jirgen sokmaklardan. Barbar indi şulda etergiş bolgandır, alarını görüp, şıraşlarda katnaşıp. Zinnur abi sana isenlik, ijatın işleri tağın uzak yaşarga, icad etlerge hem birisinden birisi motor eserlerin bilen bizim siyindirgensin. Almaz Silegir, şıkmeşe boldur almadım. Almaz sonunda yaktaşım. Almaz'ın etisi Maras abi Gimadiyev, enisi Lelapa Gimadiyeva, ol Lele Sabirova degan yazışı, ko'rlikli yazışı, balalar için büyük matofikler yazar, bilesiz. Bunlar ikisi de benim okutuşlarım mektepte. Mene men eli de hatırlayayım, 5. sınıflarda tamamlap yürgende yazgı, aprel başıydı. Aşıkta bir katı taşkın bulup, şunda biz suda ağıp gittik. Men bütünlüğü yaşatkan, işine alıp kırıp gitken bütün giyinler bilen 5. sınıfta okuyanda aprel başında şundan anın etisi Maras abi Rafislarının avluda yılgıra şaşırasıydı. Şularını zatırga kiygen bulgan. Şundan beni ağıp barganda görüp yar boyuna çıkarga yerde bitip ilerine kaytıp o vakitte Almaz bilen ana abisi eli Aydar kişkinegine malayları mine şundi min bu gayda karşısında her vakitte da başımını yiyen hem rahmetli. Şundan da Allah bine Maras abi Lelepa kirek bit. Allah bine 5. klas malayı şuraya katkarıp kaldılar. Rahmet.
Рахмет бик зур. Әмілі достар, ғаилә һәм мәктәп журналы мөхәррире, журналист, безнең якташыбыз. Шулай ук Ирек Нигъмәтҗанны чакырабыз сәхнәбез түренә. Рәхмәт итегез.